Okay, mulozi wetu omulungi tubatangirire ha S2 Media amabala nirakabanyeta MC Western hano kose ambaho hano kwiki yahe byakabi ekigwire mu ihanga kike kibaire hano kikibaire hali all over entertainment world kiki ekiri mu nsi entertainment kiki ekigwire mu mutahe. Okay, kiro kya rero of course okomanyire mbaye nindi batali bata Nyasanga Mwana Mojo. This guy is very talented and is the biggest artist actually in Bunyoro and Toro region. And this guy aina kwasire bendera ya Bunyoro harurengo rwa Uganda yona and ataire ebizina bya crossinga kafu omanyete abanyoro kafu ao crossinga kafu mpaka Kampala bya crossinga borders East Africa. And this is the biggest export outuina mu Bunyoro hano akwasire bendera ya Bunyoro yagiteka lwengo rwa Uganda yona. Ladies and gentlemen, mwikirize Nyanjule Planet Aaron. Yo. Bale kulije. Ya. Musema ile baoro mwange. Wewe tubiro kubagamba reka tubanze tusaleho Mojo tubanze turole Planet Aaron ahikirenka Planet Aaron bike byeina kya this year ibira bina mukaga amaze kutera hiti mirembe yawe so kalero twizire kutwagamba reka tukubungireho kyatali mwana na nyendi yoko numpara magezi bigenda bita biti bikabere kuba bibi bitu kubikwasaganya mpora mu bikwasaganya ekintu kikwasaganyize umwaka guno oina nkoko kiteira wakili basa maha guno ngakutandika nyina program zawe ngakora nkalenga gwetekaniriza wagwetekaniriza mirembe yawe. We have seen that okatera kazina ka mirembe yawe wakahereza time kalibata even up to now ambe tukubalizo kyali kuruga kwa kasata nikazana buli it has been playing actually kabainika anikazana ha TV zone namba ininkarora habukedde NBS Sanyuka KBS ukikorote ebizina bya kuba nibizana ha TV ezeihanga kuba abanyoro abandi kyatulemera ziba connection abanza no connection nibono gamba hati kama connection ngo kugamba nibiyokora inakora good production audio inakuba nongi ne videos ziri nongi ate bwo ile bitu bibire ebyo then inofuna connection za abantu abaja kuzana ha TV ezo ata ubona nyimba connections zinu okazi abo kuba getting connections tikinti kyanguhira iyo connections zino okazifuna ote nkazikolerera abo kuba zikusanga ikalire omuntu asohaguza Kampala okola yoyo kugenda kola kubonabona nizo connection ezo nkabani nserura ezikunyambaho abo kuba bakoma yitaga bakuzane ha Alujazera toja kuba mu Uganda ko ndabazane content yawe ha BBC toja kukara mu Uganda oina kugenda kuli na nkamu UK sokosera abali mu media house eyo obanywana nyo connection ezo ngatemba link nyagamalekanga ne Kampala nyamara myaka 5 no iliba connections sera connections oli hano mu Kampala for sure it's really a long journey and omuntu Kampala teyanguhire nabazini bonni bangamba mojoso boire kugibamu by 5 years we are staying in Kampala bandi bayijani babuliraje nibasora no garuko omugabo kubaguba muswaro Kampala gwe kulema hati kana nyawe nkagamba kangene sware ndori finally tukulira obuzina bwabo playing habukedde KBS kundi ezo TV ezo nkuzisima munno nyowe abojo babukedde abo banteire buli hayi buli shot evening musana request sezo baka yazana muno tinyina kimsogamba ujamuru nishibati bangondeza amazina NBS after 5 hours bazana kandi
kuzana no kubungisa ni bakubungisa yeah tukurora 21 questions tukurora after 5 shows nyingi ezo bayido mbalizo NBS upe ana KBS na yeza ine like by the way nkabaha aho nyahuraninga abantu abagamba Tanetaro connections abanazo aremera connections zitro remera connections atiki ahubwo umuntu akubaza ajya kubata zisabide akwanya so zikuhereza nizikurema zikozesa abo kuba for example boko ngamba ngole number ya DJ Shiro ninjiko ati omuntu abamanyire mundafune number ya DJ Shiro njya kola we nkaroni mugambe ninyo muzini nankandi wa Bunyoro automatically are responding leo yokaya bewe nyoka mara myake etad ningezaho kukwata DJ Shiro kumufora munywani wange ndio kundatera DJ Shiro yakwata kundatera dagalasa yakwata jonke ni kugamba tera dagalasa namba nyanji kwa yeye natakukwata because tamanyiro hawa yakwata rondi. By the way okolera gundi production yawo kiragikolera Kampala kuno kuba nkurozo okola mwa Rwanda Doni nkakuriraho mwa gundo no Nexo nakuriraho mwa ba producer bengana mu Kampala. How do you make it like abana bo muka ororaba batakusa kikora why habake producing ira music yawo mu Kampala? Rwanda Doni munyoro tuni yeah by the Rwanda Doni munyoro nayo mwana mkani kimesana bana mkani wonkozesa abo kwangwa nikosana na Doni ngo Rwanda Doni okola naho kubali munyoro tyali tukuliga mati munyoro oyesanga osoka no baramu ka price kawe no ga price eti wala na sala mitwara 5 I can afford then na vibe ni connectinga arobo mbandi aho ningamba no yange na mabest boy bwetu nyesanga wata deposit 25 ningisindika mu Aroni kind of which na best boy is my friend abokuba bunkaba nikora concert ya Organic Maniowa best boy aina byanyambireho tukaba nkabangeze kuri Febosera Febosera no yanikizali best boy nawe nikimasa kusokora nawe kali muntu mubi kyonkoke sanga bondi ekwasire muno mu Aroni just sikira bondi ya producer no sanga mu bondingire iwe na producer na nekizo ngakora yo ebizina bibiri mwana kizo bizina bibiri yasigara ali munywani wange kyonka bonde ekyo oyesanga vibe hariho umuntu omu ku bondinga muno okabura bonde ekwasire so Planetaro ni obalize hagundi ha concert. I remember by the way you still have that history in Bunyoro. You have had a successful concert and I think is one of the biggest concerts is in Bunyoro like and ozirabana bakola muno concerts ni bakiatandika is it right for them to kola concert no kiatandika utakamazile miaka muguni mu industry kiba two ways of Filipinga mukorongi abo koja kwenda okole concert within 5 years oli mu industry otaina endonge ja kuleta abantu tune no oli na tera tune ye eri serious ne kwata for example otaira omukaro oku abantu bagigondeza ina kubanya kuramuzo banyakuiremo obundo sa egiti zisa kubura cyetegereza cyetegereza so la kodre katina kaeka mbubi usana unakora akakora concert wela ndinguru ikuru bakagondeze bagambi tujya kujya tukuhagire no la gambye kamanze nyikale ndinde nja akora gampora mpora maiso nawo no muhama isabiro role cyara yihayi but mbairaga internet actually internet ngambo obaho no role bikuli bate bigena maiso ba internet awa TikTok mbaho bayituti mulingo mba mu bize mbaho gumu na gumu ni nduga yo so kujya TikTok aho ni mbaho kya rero cyaroti kya
kaloka tukatugeze mbaire ngira kubaho kya kana kya gatano kya mukaga kya sabiti eyo biro binebi nkira kuja nindinguza kya kana ndinguza yo kya katano ndinguza yo kya mwaja sabiti nimbaho baho kyongani nkya nimbura arobu nsono okubura kumara nko mwezi abo emirimo ikarabize ijo zikaroro muri omuru actually omuriro ni gwaka ha TikTok aho omwana mojo Badman Crusher karugayo yagamba iwe na Jene Planet Aroni na Jene mbigambo bi ngumwesibire Kampala akaire nikakaire mu ruge Kampala tena kieba yamba timuri actually tokusaga mangu yokuzina orunyoro oli Kampala like akabara bya megali kwegamba mukubazo kwa akabara bya megali Crusher iwe na Jene mwesibire Kampala timukwenda kuruga Kampala biki muri ba failures okibaza okay iwe obakabana akabaza katambya kutinga karozere abo kuba kakaba apuli ya mukozero interview apuli yanterera esimu apuli akabana kyamara katekayo hatikito okuna nterera harabiro sahanga musanju yankaguza kurasho murozere nyamugana kakwa toliyo hamukutu nyamuganye wandi na dukanya ikalire ndizira ba customer bagule yagamba akurabizemu egali gali genda kitogorole ndagiyeyo na sister wange yanterera nanganyi na kilipo inkusindikire hamu WhatsApp yao wao nyamukaguze gambe etanye kantaliyo yagamba gyayorole kurasha aine byakubalizeho nyamugamba nja kuteka odotangiyeyo kyonka byenyini byabalize tinka bikengere akagamba iwe na Jene mwesibire Kampala kyonka muri ba music failures iwe na Jene your music failures kiki buzibuki do you have beef with Gundi noiro honye kinda kumanya music failure isanata like tibakubuki actually akagamba timuni na shows zimukufuna tibababukinga tibakubukinga to na hozina mu bunyo antigaruka yo mugambi ndakabere kubaza bingi muno arona agambire esente zibakubukinga mu show ezo kolezo oyihe sente zikusobotsa kusara omuleju ongenge akagamba tibatubukinga tinyo you people iwe bakusasure sente tosara kasoke nosara omuleju gwa onotereza baraba nakora asara omuleju agutereze ija kutole kyakora nembere hinduki you people you're driving me crazy iyo mumanyira wakamurora omanyira abakisekere muno kikenye giyo musajja mugenza kigezi nkarora nando love naye agire commentinga akamugamba abanza sale mireju ando okora omuntu we nakora azoka ngakora omuntu akora azoka ngakora nyokora nizoka ko tonsangire ndi mwange chiringire sangi oli amuli maki onsangire amulimo ni nkora twesibire Kampala tuli ba failures baitu tukora joka tutakora endongo joka tukunyirira runi nakasoke tusazire hati we bwana akora sente akole makwato sente 13 baka muzara mule juu waje you people kimanyisa akugezaho kukora kibeta duplicating someone's mindset iyo raho kozere wagamba nyowe mu bunyoro hano abojo bazinire kuo and to appreciating n'abantu babenda kyonka habo akitwe nyowe kuruganza aruwa ngaruroka zina ko munyoro agaterwa hativi ekaba we kuda flaga ya David King yeah ekaba neboneterwa gabukede tuhonka nyagamba nyowe Aroni nyina kuzina izine byange bitero ge hativi obadihi hati nyowe kinkora nicho nyayizire ekora Kampala nyo gama kataha mundonge by the way ntajje kuzinira hoima honka nobundani baraba takumpangisa bani bampangisa my dream was nanyonyi kaleho muka hativi ndola kazina akange
olulimi olunyolo nikazana ha TV nikyo ndi munkora kunira nkole ekintu kyenyina nkora hataliwo kyokwenda nkole ngarukeho imabantere hali bate na Spice na Kings FM na Radio 7 nangwa niyo nkole nanye bando nyiruleho ha TV kana hange nikazana hati bya booking ebyo nikimanyisa roniso kuba katakayikira ku bookingisa is it true to booking hati kanka buzo obokuba nokora ha TV nofuna emitwalo 10 ni haliyo ondi nasimura mu State House nafuna kakaide ohali kolongi awakakaida kusimura nafuna kakaida habwaki nyowe nkulya mitwalo 10 ni kugamba ndeka kusimura enkaito za abasajja ijja kuno okoleza emitwalo yawe 10 olyezi kutahe muleka kusimura haliwo gye basambire iwo oburakarora muno hali nkwiha kyokulya ngo tikikunyumira kuronyinga iwo hali okwihe kyawe oli musobya nyowo nsangire haduka nyikalire nkora era njala te kunduma nyankusabire kyokulya nawe tinkamusabire nikimanyisa nti tindi kubi munongo nyinagaruka muno mukabambukinge ubaka batambukingire nja kufa mama yangu nangwa neki egyo nsonge nti buli omu akulira hala kusobola nalira obora ntero kangamba nyina mitwalo 15 nkwendo Johnson ile hano kabuoya nga kugamba nyowe nkwenda kinana obaka kaide okagamba ti nkusobora dekanko seba nabe nkuroraho hano nibo naita bakora should we say ekaba point inyo timuli ha ground tibaba rora hati bo bakwenda oyikiba kukwata mukono yatugenda ozine nkuhabiri nyo kuteka mafuta mu motoka kuija obundi nja kutemba link bus empiki yawo ekwetaga nkekitera obundi ahika yo ndembeka boda so nikimanyisa ola kora opportunity cost na agamba kutabara oli owa Kampala ja kusaba sente nyingi awajja kunsaba kakaide plus habakinta kenzene na kurasha owabiri kurasha ali wabiri kwa ile kizampo okigengere abo kwa nyibu banderera beye balema okigengere hati abakinya zinire harwata mabale radio musanju but kabei kakabakiriya onkengere anyeto ja kunita mukabaraka wa kwangu ndani kile kabaraka nge nkwenda mwana Johnson ile yasindimuka kinguranye na mtu aro 10 nibyo bakora bakurasha obo nkuolekya busente buba butito hati obakona sobola kali atagamanye eti nkufuna milimo nkufuna nimbinga obo kikengere kikumanyisa kyetegereza nikiye mwinamo obuzibu iwe na kurasha obuzibu bwona wakabagana we n'obuzibu bwona na kurasha like oba mukahingisaniza ebigambo bali like obuzibu butuyina nibwo buroho obuzibu butuyina kuba atala ground otali ha ground kyoga buto kuba ntonyumya hano hasimu anterera ati iwe obo kuba onterera esimu nongambaro ni panisizano kireka na nyenko na kuja Kampala ati kugitera ya ground kikwebere akaje yapangisanga Kampala kireka sure kurasha kurasha kaijao Kampala kuno aina karumu kaye kireka sure yeto yanjire kuikiriza kaguza life sana aina karumu kireka nawe zile Kampala bamuterenga a TV byaremu hati ajja kukwata apogio bwongo mboli Kampala okufuna milimo kyonka we ni hakora ni hakwenda ni haizire anti kateize kandi kate milimo eragirugireho ati leka kagusa should we say tugambe ngu Badman Crusher byakubaza like ihali akurora nokore byamuremere kora ni mukora actually because I'm mentioning get two people it's you and Jene and obutugenda kura gali mazima arulengo rwa bunyoro wehanga yo actually sorry abantu abakwasire bendera hano mu Kampala no mu Uganda bendera ya bunyoro ali Planetarium and Jene kwa boko icyuso TV ekutera Jene kuno ebizina bya bikulibata nawo rundi ndorane bamutera TV aho Jene so you are the people abakwasire bendera yaitu but mu residing in Kampala
should we say that ainamu some ihali akora ni mukore bya muremere oba wa atena ihali waina ekyakutekereza akutekereza Aroni hahiti zimwina kandi kwenda okwetekereza hiti za Aroni aine bwire buno oba hiti yaye mirembe yawe mulingeteire muno bwire buno akubina akora muno jene mulingateire omukaro ko katera aina na production ezakora za banandola ezamani bwire buno akubina akora muno abo kuba we akora na akora kyonka akunira naitwe akora tukora wenga akora akunira nda tukube tukora muno so haso abo kuba hiti tuina nyingi muno kusinga ezaina logic yo gikenge obundaba mpimbe ebyoma buli kiro ninzo okutera omunde kikonde naagwa nyakube ni nyakubaire hati singambere nkagolola nintiraga nabameyiwe zabo bona bokuba ngurwa ninkora muno so ninkora show kali ntainaki hiti hati kandi bali baina hiti okakengere so akora tuli bakabi logiki okikengere ninyo abaina hiti okikengere akakibaza mutima murongi kyoka na imagininga singambere ate kura wile buno nkora na hiti sigati mbe nyina hiti kajene na Aroni nkora na hiti singambere kajene na Aroni nyina hiti kuba ni nkora nti okikengere akakibaza mutima mu oja Aroni ati Aroni tugarukira point endi like ndora muno mba social media actually mwesika muno harauka hata kampu ibiri jezi nkabandaho nkabahoima nyai karamu na Figo West nyanyumyamu na this was off camera actually but next time I think it's going to be on camera nyabazamu na Figo West yaho biki nyagamba ndora kampu zanyu nizetera muno Figo West versus Planet Aroni Figo West kampu zanyu zetera kiki what's wrong with you kiki mwinamo buzibi na Figo West wewe okamukaguza nkamukaguza yakugamba wewe nkwenda kuhureki yawe ntaka kugambire giri yangambire nkwenda kuhureki yawe ati kitwale tuine bifu oba tuina bifu ati tandikiraho ngambe wako kugamba akangamba Figo West akangamba iwe Western omanyire ebya Planet Aroni akubata hamuntu wawe nyagamba actually Umar ojukira bwe twali hoima gundi Figo West yagamba mbu oyo muntu wa West wa Planet Aroni iwe bazabua kiyabalize akangamba nyewe ndi muntu wa Planet Aroni manyire plani zawe zo nabo mazi kumukaguza yangamba nkaguze iwe hati cyaleo nyize kaguze yangamba iwe Western msaki otakumanya otahacha abali Planet Aroni atahachali wawe so nyamugamba wewe Figo nyoti nyina kinkumanya so kya rero hati rero nkwenda nkweleze answer wakasangaga omutunzi wenchu nakungana n'omutunzi w'engoye omutunzi w'engoye ajja kungana n'omutunzi w'engoye kakusangwa abantu alesere branding eye nikimanyisa n'ow'enchu oba kuba natunda enchu ajja kunganaga n'ow'enchu kyonka hatali mu bubi mu mbeera ya ninyo walina kukora kino ninyo so ogwo mukuru waitu respect yona nobokera nkyakaroka n'aba amaiso olina ku respectinga Figo omuntu yateire ehiti ya jegejege oli musini ya 1 nosoma osomero omazire kusoma tuireyo koko kyosoboireho na kiazina na mwa respect kandi nakyasiga na traininga nayo zero zinire omusangiremu nayo ofokere planeti nakyo kimusimire
orundi tukamulolerawo zile after Figo West kutera jegejege aizire n'agamba ekyakozere kino nanyowe yafuniraho buli muntu afunireho kale inspiration yaba inspired abana bona inspiration yagarukireho yona ekalula Figo mulinga abantu bamwenda munga nawe yakoraki yaba inspired tikuligamba nti habaho bifu okikengere just habaho nti abahagizi abo haba nibenda iwe oyovertaking onkengere ate omuhagizi bakuba naenda iwe oyovertaking kyonka noli nawe n'abahagizi baye bagamba niwe nakusigala nalidinga ati iwe bobota kikengere mu mbongo bwawo sogamba beharana kyonka walonsangira ontutera bikonde tokazanga ndolwana tokarakagoze ngezera Facebook oba TikTok ninkuchuma mojo iwe kyonka just obihulira mu bantu kuli nikimanyisa nanyowe bansimbe nanyenye kambire kongeze sana dadi wange kunteka dadi wange ngu omusobora okikengere nanyowe bantu bansimbe bangambe kojo yokwekamba Mari Figo West is a legend and has really inspired so many people. Jege nkaba ndi msinya wanu ntamanyire ngo nanyendi zina kyonka nsomere mazire nyagamanye kanzine kandi mukakoraho na mwine nakazina na Figo West ego. So I get surprised bundora akangamba awugire omwana asinga kwankwe Kiliani mutwale muhagizi Waroni ongengere ati nyo mwagizi wange wako bata kumatira byokuzina bamunakwatagana egani ni nyongo bani nkuharana why did you advise omuhagizi wawo akobagamba tachali wawo ati iwe oso kuterera muntu ali soroti no mugamba habakino washinga gasho ya nanko to washinga obacho bogena kuwachinga sho ya nanka bako mujuma kandi yange boja kunompana nawe ndika kumujuma ongengere oli wa ina reason zayi habakina hagira aroni kumanyisa beef between Figo West and Kilian. Tugaruke politics. Nyowe for example pagira Sinance. Ye wahagira Diana. Ati nyowe undakoraga no Juma Diana ngambe wewe kano limwagizi wa Sinance akino Jumoli. Iyo niyo manya akino mujuma abo kuba nyo Diana ati manye na kiwanyendeze. Kigambibwa ngu okumamo muliro kundu mwa Kilian ajume Figo West. Is it true? Muliro ni ngo kuumanta. Aho niyo kabadikali. Ato izire hejini akabadi. No mutensa ni mwikarani mukore nkiko ko kumurajuma mu Figo West yo na Kilian. Niyo nyikara Kampala ikara hoyima. Aikara hoyima. Ate nkiko fuzikara dikani ba online bagamba WhatsApp. Ni mukora online meeting. It is okay. Kakusangwa nkoreza simu yango chekingeho bitubaza mu conversation okasanga mugoze bali omuntu wene okumva omuntu wako nangu akabandika ikati buli muntu ino wako kagira onkenge this issue eruganka honyine awake issue no mutagisolovinga you people because obutuku bantu enda industry tegene maiso we don't need to pull ropes kusika emiguha nyo kibanda kwenda abantu kugamba nyo nkarana nanka nyo aroni ati notaka Kilian woni ubagambe na weekend hoire mbe na Figo hoima tina ara he baraitu bayi tanti yongoize mwabaza tu ya niwo ansangire hoga ningezeke na mugumo zero tuikalira aho muguma kuzana kapulu kaye yebi apulu bikande mabantera butera kone taro ni story ki yambonga aho tinlozeke na ndera kiporo ati nyowe bojo ndakungati nauzi bunauka ndandege ordination ati akungambira tumojo iwe ngakoraki nkaba ninkora kazina ka bakolera bandoli bampane ndi mwaroni ndadoni yaija yansanga yo twabonga batumya nebyo kulia aho twalya tinkalo ragananga amoje yota onyezaki hati nyebigambe ebyo kandi Kilian wakamurumbaho gugutawe baito bya Kilian bayerumbire barwana mukiba nkabihura mbihura nanyembihura bora so media kyonganye insera katambya ko akatambya ko mkeni so Planetaroni leaving that aside turozere this time round mutaire muno politics
ngeze tukahuro katera kazina wakaterera Sinansi kampuze ekyuiremu iwe oli wa Sinansi Figo West ali mwa Diana mutaire politics abazini kiki kibata ya politics Nwati itahire mu politics nyowe ndeire abantu basatu ebikizina ebizina bya politics nkabanza kuterera ari omukazi yabanize kuyija bamweta Violet Kiberu nkamuterera ekizina obuya agenzire ahonderaho Ismail Kasule nawe nyamuterera ekizina hanyuma ya Ismail Kasule na Sinansi nawe yampikira nyamuterera ki ekizina era ebizina byabo byona bibaire official nibangamba nkwenda ki ekizina nibangamba nteramu binu na binu bakwane byokutekamu akwankahura mu kazina kawe ka Sinansi nogamba amanya bakakwa sente waziriya wandyamo rukwe biki okaba nogamba ohogo kumanya nyowa kangamba akuba abantu bakagamba kanogamba Figo West is it true nyo batangambe ibara singa bangambye ndi ibara ntemu ndio nyakuteidemu omuntu kweno omuntu ogo wazinireho omuntu onyazinira akaba Sinansi akangamba mu manifestos ize akwenda Ibonyero University koleki tikirumu kyongati ohulire muno nkahura bakakwa sente manya wandyamo rukwe mwege kusimaho biki kandi tuba introdusaga between Nyakata Sinansi na Figo West bile bini betwaro naganka kwa manya wali nyankanya kusindika parliament biki so vasi yawe gyo byezire abahagizi bagamba planetary ali hali Figo West is it true oba abahagizi abo gyakero yo bakavuze kurungi abo kuba ndabaza ibali ya Figo zina nkatera kya Sinansi ansasuire okikengere tinyabaza ibara lyo muntu wena ibara tamukizina mo litayibare Sinansi Nyakata hati ebisiga iroho ebindi byona bakize kitakityo bakabikuletera buli akaguza Sinansi ohawo haide sente yatasima akwanyako niko nyabalize konka kwa niko bangambire ngaro ndata kusima kandi nkamwa sente nako kambalizeho so kutao politics taina nkokwegia kugara career yanyu ya music like Planetary let me talk about you taina nkokwegia like kugara career yawe nyuma ati politics tuikara nayo kitukarwaga mu politics byona byonkaguize byona tugatandikirege byona bikwatorolera mu politics habwaki otagarukaho imani ho kazinira no ikara Kampala egiyona ilipolipo politics kubanko ngakalimi kumatiku omuntu kuhakaniza kyono kyabalize politics it's all about kalimi obani ko kitwale buli kintu kyona kiri mu politics buli kintu kyona kuzina konyini kuli mu politics habwaki ngamba nje oli bakwana Badman kurasha bagamba abakone kara Kampala ezireho ima egiyona ali mu politics akontera politics okikengere okay so which means okubano gamba abakiyota zina mu rujungo zina mu runyoro naboli mu kunkora politics kandi no munyogo gozene no sati yojwaire byona bikugaruka politics so politics ali obwokuba bakomere kubi tojja kujwara kurungi abo kuba mwebembe biziwa wajja kubata kukoleire atakuteseize nkemihendo kujikendeza aho nikigaruka ha politics okakoma kubi tibakuteseza no muntu wena akakurura kana akatambya kuzire data nawe kigaruka politics akakoma mwebembezi yamusozesa kufuna kanu ka data singarundi yakomere kurungi data yakomena data nyingi muro noteko 10 ofuna data nka 5 GB kyonka byona bigukyanka politics no bateseza kuli so ni kaza politics tugirumu tina kejja kutuga tejja no kutulihaho bakutukendeza talent zaitu oba ati hoire okintu kimu butaba active muno kukitwala pasono yempagira westani nsano okusika henyindo onkenge yeah ina kusigara omanyire just politics katito kawe hokateka
But you get back to the music, no habantu music eyibakwetaaga. Okay. And Planet Aroni, how do you actually describe yourself? Have you been successful in musically ofunire byokabano yetaaga? Like, how do you see your journey actually? Describe your journey. Obaire successful? Ebyo obaire no yenda byo no bifunire in the music? Bimenye nayo natinka bifunire. Abo kuba ebimu bikuija, ebimu tibikayizire. Njuka obokuba n'otandika olina ekaloro ekyoto halo banotunura nyenkatandika ninyegomba ningamba tuyezitanyowe mbanteireho ga ha radio na ha TV gonze murundo gum bukaba nintandika nyarwana muno ma radio go waitu gantera nyarwana muno ma TV gakuntera hati okunihira bwire mutim kurwana na nyeba ndoleho address ya MTV base Trace music ngedeho London yoko batere show bafwe mungo makija kusoni atagasha abantu nibafu eyo runyoro murunyoro ebakufa ngubo batera mungo bafa nange iyo kimanyire omanyira kazina kagamba baby sawale sawa sawa sawale sawa sawa sawale pompo porokoto ya manyisa gaki kani nkimanyi tibiri harulimi biri actually jezi nkabada jene nawe niko yangambira kangamba tibiri about olulimi ne bizina ebyanzi nirime byaba Nigeria kyonko olulimi takulumanya baituntugurukira ngoma ba South Africa tunyika kula nibyo ntuchakara ndabimanya na bimanya yasime tuli mu vibe zaitu. So as we wrap up Nyagondezo ngambire, like what are your plans? What are plan kezo iniretwe angaba fans bawo bakuroro kwa heru? What are your plans? Ezo ina kwa last time I was talking to Jene kangamba work planning Lugogo. So are you also planning for Lugogo? What are your plans? What are you having for your plans? Ekibaina kulindira. Nja kubanza nyo kigambo kya bafani. Nyete ngira bafani. Ogiraki ngira babadde bachali bange niba bampagira boli kabana abafani mu ndongo manya ohoire fani s back spelling about F N fani obo bano kimarayo kiwa kigambo kibeta fani bafani batafane muno bwire buno terege hit akapande kasomye bubi na bakugwe nibagaruka muhawo ongengere oli nasigarata kozereki atei nabo nibafana obunda atera kazi nakakwata bunda nibarugwe nibajja kundu onwaro ongengere abo batafane hati bachali bawo nosigane bagamba nangwa ona kutira abo bachali bawo nobo kubayiwa buzire oba toyina hiti ati bile buno kibogere munyakasinga izirege akaja nono Mad Tiger yazinire myaka yabuli kazi nakagamba obulamu bwensi bunyuma kiro ajja kuba nabachali baye bagamba niwono waitu abo tibakurungaho baitu bafwani bataha very funny abo timbaini baraba baliyo banganyi so abafanzi bawe kike cyo bayinira watayiko timbayinira kityona toina ke just oyo nyinira bachali bawo bayinira kika bachali bange obutujja kazina kata kunyuma agamba kana flash yani bachali bange kimwe nakomanya nkuleta tune empyaka guno mwaka kagamba njakora bizina bibiri ebiri serious byo exportinga Buganda oba byondi Bunyoro kyonka butugaruka ha Bunyoro abachali bange nja kubahereza ebizina bikuhingura mu bibiri so nja kupesa kizina bakita nalongo very soon audio production tumazire video mazire kusasura tuli munteka niza zokora ndo kushutinga video hamire yawo so kijja kuturuka na video nga video ibiri so nikimanyisa anti tumaika past nizo nsoboire guno mwaka
then nibo mbahereze na audios ezindi zokuhuliriza abachali bange ndabo bina abafani bakagamba niwo giteire bajja kuyiziramu bajja kuyizira omwo abakonye bafani abo timbayinda. So we expect a new jam coming in soon. Baketa Nalongo. Oh, okay. What about the concert? Should we expect any concert from now over? Concert yezo nyoti nzipapira. Kandi to me eba calling. I think a concert yobaniki mani yowe. Nkabantagine no mpulani. Just haruga yo muntu yangamba nina milioni zange 15 nkwenda okole concert. Zikusobora akora yaleta milioni 15 yangamba ujali sasa ni zote nyamusobora bana burango biki yangamba zikusigaraho nkwendo zimaleho okikenge nyajja Kampala nyagamba bachali bange bafefe busi murahaba zekisirangirangi bamasa mukisa muje tugende muje tugende nyina sente zinja kubahayo bambaire bayinya baheza amafuta bajja bakoraki ba performing so okagamba okwenda akora concert rundi no yenda planning mbwire bubi kyonka yo ejabuija kandi n'abantu imagine nyonya sasura boburango haredio baitu amaredia gandi genta haye nago ni garanga kiba cyo kizire buija tinkwenda kiesiba hongu buno mwezi nyakora concert bachi yes barinde bukirija kyo kijabuija mbe abachali bange bahura ni bakienda abafani ni baija bachali bange ati ngoko yabaire zo senda kabachali wange na mfilinga ata abafani baija balifane ngakwa nyenyi na concert bwire. So as we wrap up the show, Planetary Kaide Kanu Nyagondezo mpeyo abazini bawo batano. Nyagondezo mpa abazini batano mu Bunyoro. Yo top 5 bogamba ngo bano nibo bakusinga mu Bunyoro, and we need to watch out, and we need to actually to do what? Kuba following, kuba supporting. These are the top 5 talents in Bunyoro currently right now. Bazini batana bakusinga kitera mu Bunyoro bogamba abakusinga kitera from the bottom to the top. Mbatekita mu order okubanza mpa wakatano ndandira wakatano Aroni oli wakatano toli hanambemu Aroni namba 2 namba 4 Planet Aroni Planet abo bayinga abo babiri namba 3 Planet Aroni okay ngere namba 2 Planet Aroni busaho namba yonaho top 5 ni nyowe oyirenge ati batandikira kugagao tozala wire bagezi bawe. This is me, the real me. Abazini batano nyo isanga bona ni nyowe ndi munambe oyirenge ezo namba zona zange ati bo batandikira mukaga biyongereyo totaire muno nteire muno nyoni ko nkurora kale netumaliriza bomba ni ndo mukani mpuliriza mukajukani nikuondora so oyo timanyire bafani mungo bagamba kwenye bachali bange niko bangamba bigambo kebi wagondeze kugamba ntumaliriza abachali bawo takabagambire Badman Crusher okumugamba ki asale omulejo mu concert zako ezo show zona sende zitamfuago sakisika nazo kakubi asale omulejo bitu omulejo gwe mugwenza kindoze gina nando love amugambe ga asale omulejo atiyo bakugambire buli omara gamba monjo iwe sale omulejo obundi wamasanyalaze geni go garuga itizo ke bayitute tukurura ntugamba saraki omulejo musajja wena kuzoka koruyika lejo ataguyaho gwona agusale gunyume ongenge guranzire kandi bako bali muzini wamani mulejo guri murahira muno kuswaza kimanyisa anti icho na twitu cyo faga okay nako bali kisani kya paguli so bigambo ke bagondeze gamba bachali bawo botugambire abo bachali bawo bachali bange mwebale muno kuwachinga ambara banyita Planet Aroni bagonza muno
akaya kakuija kuija nalo just baikazo akaliro nalongo dropping soon kana lugogo tujagiteera busa kitasoboka abokuba abanyankole basoka bajanguhirire giteera abakwantu bali baina emisinga ibombekere bali tikumasa mukikuja giteera kandi nyonso nokatira na lugogo nitira nambo na nambo lenso ogiyanga abanyorobojenyi gamba nyonso nokugiyanga nintera Hoima Stadium tikuliga mutera nambo nitera lugogo yonka Hoima Stadium so kutya uninga lugogo ngiberekeire banyarwanda banyankole bagitera n'abaganda nyeka ntere nambole ubundi ntere Hoima Stadium tutokutera tunaingi muno okay otherwise anyway webale kuija show yaitu eno bageta S2 Media amulozo waitu omulungi mwebale kubaho abaire mwana mojo Planet Aaron the entire ya Bunyoro, the biggest export we're having right now is exporting our language actually na azino Runyoro ruku Sara border zone Kampala, East Africa, Kenya, Rwanda, South Sudan. So is really actually has really put our region to the next level. Thank you so much for watching. Subscribe to our YouTube channel S2 Media UG. Yeah, just tapping out subscribing. Oja kwa nofuna information, any information concerning our region and Uganda at large. Ya kwa ntukikia ho bayingi ba celebrities bawe nebindi ebikufa mu nsi. Yeah, otherwise thank you so much for loving MC Western. Until we meet again next time, love you.